دم باش تماشاوان هجا جستوجوین دنگ امریکا ل واشنگتن دیسا به برنامه کردویزیون ام ده اکران özgür gün TV'de ne به برنامه هفته‌ای ده ام راپورن ج واشنگتن و جن چگاهن مین کردستان ج به تماشاوان هجاره پیشکش بکن تماشاوان هجا ج واشنگتن سلاو رئیس نونری تایبت یا نتوین یک بوی استفان دمستورا دگل شان ده حکمت سوریه لجنوی ده کمبو لی اپوزیسیون سوری کو عربستان سعود پشتوانی دکه ده بیجه حتی ایریشن اسمانیا روسیا و ایریشن حکمت سوریه نایرا وستان امن کارند جیونا جنوی سه ده آمده بن هفدم لگل جیونا اشتی جنوی سه ده حکمت سوریه چندین دورن باکور حلبه بدست خستنه ورخویاد که گوهرتنا سر ارده و باندرک لسر کار سیاسی لسوریه ده بکه هف کاری ما خالد فتح راپورتک تایبت لسر جیونا جنوی سه آمده کر نونر تایبت یه نتوین ایگرت استیوان دیمستورا دگل شاند حکومت سوری لجنیف دوی سهشنبه کمبو پشتی روژه که جهف دیتنا شاند اپوزیسیون سوری یا ناسیار بناو کمیتا بلندا دانوستاندنان. روسیا حوالبند حکومت سوری لسرزار وزیر درو هلویستکا نرم درباره شاند اپوزیسیون نشاندا. سرگئی لاوروف لدم سردان مرگاه عربیا یک گرتی قایل بول سربجداربونا نونرین گروپن که روسیا وان به تیروریست دبینه. их участие в личном качестве. بجداربونا وان وکه کس دشاند ریاض دا نمعناوی او وکوما بو امریکیان لوینا دیار کری که ام جيش الاسلام و احرار الشام وکه شریک نازدکین. لی بجداریا نونرین جیش الاسلام و احرار الشام ده دانوستاندن جنیو دا نبو ریگر بردم لشکر حکومت سوریا و بالافرین روسی اوین بتندی باکور حلب بمباران دکن. اپوزیسیون سوری لجنیو دازانین او بجداریا ده دانوستاندنان دا ناکن حتی حکومت سوری ایرشن آسمانی را بگرد و لشکر حکومت سوری دور پیچ کرنا لسر باجران هل گرد لگور بریار جوات اولکاریا نتوین یک گرتی که اوک گفان بسر دانوستاندن جنیو سه دکه. We cannot decide right now on any political position. ام نکارنها بریاری لسر پرسکی سیاسی بدن کامه بمینن یان وکشن ام لورن ام مرام خواه بجید بکن. هرچند نونر نتوین ایگرتی استیفان دیمستورا دست پیکرنا فرمیا دانوستاندنان دهی سهشنبه راگهان لیشان ده حکومت سوریا وان جوینا به کمبون آماده کاری دبینه. جلسه مع المبعوث الخاص السيد ستيفان ديمستورا دگل بریز دمستورا ما بحث گرینگیا و قوناغا آماده کاریان کرن درباره کان ام دگل که دانوستاندن راستو خوب بکین حتی انها ام نزانین کینه او شاندن وینرتیا اپوزیسیون سوری دکن. دگل وان هلویستن خرج عالی حکومت و اپوزیسیون سوری دانوستاندن دروشکا زحمت داد درباز دبن که هیویان بخوه ناگره. چه جروش على سر عردی نهاتیه بجی کرن. جالیا ما ام بهیوینه و جالیا رژیم وجی تنیتن باش بیک جاری تننه بو گهشتنا چار سریه. جدا برین دنابر آلیان رکبری سوری جبری دانوستاندن جنیو سه دست پیکرن که هجماره که آلی و کسین دموکرات خواز و ساکولار و جوانا پیده جدانوستاندن جنیو هاتن دورخستن. نونر تایبتی سروک امریکا باراک اوباما بو کوالسیون شر دجی داعش سردان باجر کوبانه کر و دگل کار به دستن کانتون درباره شر دجی چکدارن داعش جوین پک اینان که هف سروک کانتون کوبانه انوار مستم بحثی رول کردان لپاشارو جا سوریا دا کرد. تکلین پارتین پیاده پارتیا شونی خود دندر خسری دا دگره جگره سروک کار درباره امریکی را داین ستاندن و سردان نشاندن امریکی دوی آسه داجی او وقت مساجه رولا پیشروجا سوری خسریات دموکراتیک یان ریوبریا خسریات دموکراتیک یان جی مسده و هزا سوری دموکراتیک و باندور اکتقای پری گرینگ هبه ده پیشروجا سوری دا. نبونا اجنده کارون بو شر دیجی تیرورم پکینان آشتی پاشاروجا سوریا و توایا دوری براوتاریه دبد. خالد فتاح دنگ امریکا. تماشاوان دلار ریاکسیون کردان جی دانوستاندن جنوب را تونده که اوک کرد نه حتنا و خواندن. لحین کرد دیجی دبیجن جماره که کرد جنوب نه دبن انکسه ده تمثیل کرد دادکن. نچگاهن می کبار محمود بالی جالین جداین کردان پیوی که نیرین و ریاکسیون وان هین ببه. سیاستمدارن کانتونا کوبانی لسر کنفرانس جنیو نیرین خواج بود دنگ امریکا دان. اندام انجمان ریوبر ای پی دا احمد شلبی دیار کرگو هیز نونرتیا گل سوریا دکن نهاتن و خواندن جبو کنفرانسی.
ji bo wê jî li gor nêrîna wî konferans tu encam nagire ji bo çareseriyê. او کسی که لویر که رونشتیه و حتی او شانده خوی کجنه بخواد درخصیه او یا جی گور اجندات دولت ایهان اقلیمی یعنی امکانی بیجنی دریا سعودی را دریا قطر دریا ترکی را بایا جی یعنی او شانده نکج هندری سوریه یا بلیارا آگل سوریه یعنی جوی درکتیه واجی بچونا وانا جنیف نکنه یعنی چاره سریا که ویاوی چه بکن Li alîkê din Encumana Niştimanî ya Kurd li Sûriye enekesê hat vexandin di nav hêzên opozisyona Sûriye da. Lê ne wek nûnerê gelê Kurd bi tevahî li Sûriye li gor rayedarên navdewletî. Abdu Alûş cîgerê enekesê li Kobanî da zanîngo Kurd beşdarin li konferansê lê ne li gor daxwaziya gelê Kurd de ji ber ku her du Encumanên Rojavayê Kurdistanê biryara wan neyeke. Li ser encamên konferansê Alûş dibîne gotu çareserî li Cenêve çê nabe. ticari yani soğan çe Encüman Niştimani be çe Garbi Kurdistan be ama ticari yek beseri xwan nikane be az temsila Kurdan sedî sed dikim le temsila beşekî ki em nikane jî ve derebên wala Kurd têda ne beşdarin de Cenevda ji ber ku Kurd têda beşdarin le Kurd كمكون وانه باوكي سركه كردكي بوفدكي سركه كتلاك يك تيدا نباش دارا Gelo İsa endamê parîgeha siyasî ya Partî Demokratîk Kurdî Sûrî li ser beşdariyên konferansa Cenêve dibêje ku ew ne nûnerê gelê Sûriye ne bi hemû pêkhateyên xwe ji ber ku ew dibin bandora dewletên herêmî de ne. Ji bo wê jî ew dibîne ku wê konferans bê encam be. Eko nûnerê pêkhatiyê Kurd cihan tev û xelk tevayî dibêje ku nûnerê Kurdan lê ne beşdarin ya wek kesê ku rahiştî barê netewa xelkê Kurd barê kêşeya Rojavayê Kurdistan lê ne beşdarin. Nûnerê Rojava jî diyarin xuya dikin yani ew kesê ser erdê tekoşînê dikin ew kesên ku rêveberê xweser li darxistî û karûberê xizmetê xelkê dikin ev nûnerê xelkê Rojava ne nûnerê xelkê Kurdin ev ne hazirin û em bêguman em wê serkeftinê jî di Cenêv sîsê de nabînin. Hêjaya gotinê ku metirsiyek li Rojavayê Kurdistanê çêbû ji ber ku nûnerên Xweseriya Demokratîk nehatin vexandin ji bo konferansa Cenêvê. Lê hinek rihetî çêbû piştî goşandeyek siyasî û leşkerî ji aliyê Amerîka û Fransa û Brîtanya ve hatin Rojavayê Kurdistanê û bi rêveberiya Xweseriya Demokratîk re civiyan. Mahmud Balî dengê Amerîka. Kobanî. Divan demin davî de gelek raport bela dibin ku Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê li bajarokê Rimelan ya Rojavaya Kurdistanê bingeheke esmanî ava dike. Berdevkê Qesedê telasilo ve yekê piştrast dike ji nûçegahên meclisî re zana Emer re. Hêza Sûriya Demokratîk li bajarokê Rimelanê balafirgehê hazir dike. Li gorî agahiyên guhatin belavkirin ji bo bikaranîna leşkerî be ji aliyê Amerîka di çarçoveya hevkariya Amerîkî bi Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê re di şerê li dijî Daişê. Amerîka ji aliyê xwe ve ev agahî piştrast nekir. Berdevkê Qesedê Talal Silo ji bo dengê Amerîka ferekirin û hazirkirinên balafirgehekê tekez kir. Lê bi armancên mirovahî ve girê da ji ber rewşa dorpêçkirinê ya Rojavayê Kurdistanê. تم التوسعة راح يتم التوسعة من 700 المهبط طبعا من 700 متر ل 1000. نها شونەداکەتەنە بالافران ji 700 مترۆ بۆ 1300 مترۆ هاتیە فەرەکردن. Ev nayê wateya ku wê bibe balafirgeheka leşkerî. Em ê di demên pêş da vê balafirgehê ji bo wergirtina alîkariyên mirovahî û ji nova avakirinê bikarbînin. Ji ber ku em dorpêçkirî ne ji aliyê Tirkiye û Daeş û hemî aliyan ve û Türrê li ser erdê li pêşmenîne. Li aliyê din balafirgeha Qamişlo ya got dibin kontrola rejîma Esed de ye ew jî balafirgeheke sivîl e û agahiyên hatin belavkirin got Rûsyayê balafirên xwerî cengî li wir bikartîne û niha dibin kontrola Rûsyayê de ye û Rûsyayê ev agahî red kir. Rojnamavanê Kurd li bajarê Qamişlo Cihad Derwîş vê agahiyê bi planeke herêmî ve girê dide û dibêje. Avaya yani em li Qamişlo ne 2 kilometre dûrî vê balafirgehê ne tiştekî wîsatine dibe got avaya jî propaganda bi dewletên herêmî li derdora me got dixwazin vê bidin pêş ji bo got xuya bibe diyar bibe got Kurd alîgirê Rûsyayê ne di vê herêmê de lê ev tiştekî dûrî rastiyê jî balafirên Rûsî li vê derê tune. Pêşveçûnên meydanî û hevkariya Amerîkî li gel Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê di şerê li dijî Daişê de bi taybet
حاضرکردنا اپراسیونا رزگارکردنا رقایه لگوری قصده افهمو سدمن گود پیشروجه ده دباگو پارگه که امریکی لروجاوا هبه دماغو پیوستی به هبه. سابقا اجانا 3 شحنات من الذخيره. برای 3 دان جبلخانه جمره هاتن او به ریا پاراشوتان هاتن آویتن و دمین پیشتا رنگ رکفتنک دناف مذهبه که هلیکوپتر دا کهون. امره لبرویکی ناگرن. امو امریکا ده هفکاری که استراتیجی دینه. ده شارزه بین و رنگ هلیکوپتر بین جبو دابین کرنا به دوین تایبتین شارزایان. افجی تشتکی نورماله ده پیوندی استراتیجیا مده لگل امریکا. فرماندار شریعی یپکی و قصده تکز دکن گرش هفکاریا هیزینوان لگل امریکا ده آستکه پر بلنده و ده انجام آویده سرکفتن مزن لدیجی داعشه دین بده خسته. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو. برپرس ماف مروان نتوین یک بویو زعید رعد الحسین روژه دوشمه بانگل ترکیه کرکو و کلین سر ادعاین گلکرن سیویلان بچک لهرما کردال ترکیه بکه او راپورتا چگان مخججان فرقینا و هر وها روش باجرن دبن قد خدا به هورا تماشا بکن. قدخه لسر سوریه دروژه 65 ده دومه حتی هفته یک بره قدخه لسر 6 تاخان بوله به بریار ولایت 5 تاخن دنجی قدخه هات اعلان کرن نها لپازده تاخن سوریه 11 تاخ قدخه نه جبر شر و پپچونین گرانشی به هزاران مالبات سوریه کوچ دکن هفته یک درباس بوله دیمن امبارکرن این رونشتوان سوریه هجید دومه تاوی گندان هجمار سوریه 120,000 لیبوان قدخیان تی تخمین کرن که نیزی 30,000 کس جتاخین سوریه کوچ کرن. تونی خلق ما گو بی ظلمه و حقارت گره خود جوان را نیله بیاد بود باشم دیگه چه؟ جاق پارتی را نیله آلیه دنوا قدخال سر جزیره جی هند دومه 10 روزن بازا بریندار 30 کس لتاخا جودیه لجزیره اواهی یک ده آسمانه و لحبیه خلاص کرنینه حتی نها جوان 7 کس رجیان خوش دستان و نها جبر ایریشان تو آگاهی جبرینداران نایسندن رای دارد بیشن او امبولانس دشینن لیسکوان PKK ایریشتکن لی پارلمنترین HDP جی دبیشن هیزن اولکاری پیشتر تو هیزن چکدار لوی تاخینینن و تایبت رای دارد خوازن که بریندار جور ساخ خلاص نبن جو آلی دنوا برپرس ماف مروان نتوین یک بوی زعید رعد الحسین روژه دوشمه بانگلو ترکیه کر کلسر ایده آین گلکرنا سویلین بیچک لجزیره لیکولین بکه هجای بیرخصنه کود هفته بره دیمنین کامرامان تلویزیون ایمجید اینترنت ده بلاو بو دو ویدیو یا رفیق تکین ده کمک سویل به آلین سپی خویادکن و ترمان جکولانان رادکن دنا بره ده وسایتک زرخی خویادکه و جور اف گروپ تنگل باران کرن روزنامه من تکین جی دوی ایریشی ده بریندار دبه لیب حال خوی بریندار جی دیمنان تومار دکه الحسین خما خوال سر روشا روزنامه وان رفیق تکین جی دیار دکه که بالدک شینکو تکین دما کجنا خوشخانی درکه ای به جزا کرنی را روب مینه به ادعای که او اندام PKK لپشتی که تکین دو روز بره جنخوشخانی درکت ایداین درباری وی دا جهات پاشخستن او جتوانین که روب مابو هات برات کرن خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد ریخستنا چاودری مافین مروان هیومن رایتس ووچ راپورا خواه یا سالانه لستانبول اشکره کر و دیده قالا کشین مافین مروان لنوزده ولایتین جهانی دکه هیومن رایتس ووچ بال دکشینه که رفشا مافین مروان لترکیه به تکچونا پیواجی آشتی بردوام خرافتر دبه و تونی توجی لحرمین کردان بلاو بویه چاودری مافین مروان دیار دکه که پارتی دستلاتر AKP گواشتن و اجقاندنا سر مدیا و هوریکین خویجی دومینه ورنم وی راپورتی تماشا بکن
çavderiya mafên mirovan ya cîhanê raporta xwe ya 2015 ya Tirkiye weşan û got destpêka 2015 rewşa mafên mirovan roj bi roj xirab dibe û di raportê de tê gotin piştî yekên mijdarê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan desthilatdarî xwe xurt kir û wê gavê bin pêxistina mafên mirovan zêde bûye. Berpirsê çavderiya mafên mirovan ya Tirkiye Emma Sinkerî web dibêje piştî pêvajoya aşitiyê xwe bû zordestiya li ser muxalefetê, çapemeniyê û mirovan zêde bûye. Ji dema helbêjartinên meha 11 ya ku ji serketina AKP ya Serok Recep Tayyip Erdogan bû, mafên mirovan li Tirkî gelek kêm bûye. Ev pêşketinên meha berê hemî diyar dikin ku Tirkiye bi ber hukmraniya yek alî ve bêtir diçe. Erdogan û AKP dixwazin desthelata cîbîcîkirinê kêm bikin. Ya herî mezin ew bû bi dawî anîna proseya aştiyê digel Kurdan û şkenandina medya. Nebûna dadweriya serbixwe rojan reş dîne beramberî Tirkiye. Di raporta çavderiyan mafên mirova da tê gotin ku ev rewşa ewlekarî bi giştî li cîhanê xirab bûye. Rewşa awarteya li rojhilata navîn bandorekî gelek nebaş li ser hemû cîhanê çêkiriye. Desthilatdarê çavderiya mafên mirovan Kenneth Roth dibêje çend hikûmetên cîhanê di vê rewşa xirab de gelek polîtîkayê nebaş anîne holê. And that has given rise Şerê li rojhilata navîn bi tundî zêde dibe. Vî şerî bandor li ser gelek welatan kiriye. Ne tenê Tirkiye rewşa aramiyê li cîhanê hemî xerab bûye. Zordestiya li ser çapemeniyê li seranserî cîhanê zêde bûye. Hikûmetên bi desthilata yekalî zêde dibin. Ev jî mafê mirovan gelekî dixeme tirsiyê. Bi taybetî li Tirkiye akademisyan, rewşenbîr û rojnamevan ji bo azadiya ramanê tên bin çavkirin. Bi rastî Tirkiye de rewşeke xerab de ye. Raporta çavderiyan mafên mirovan balê li zordestiya li ser çapemeniyê dikişîne û dibêje bi taybetî li Tirkiye rojnamevan nikarin karê xwe birêk azad bînin cih. îro ez rijdiyê li karbidestên Tirkiya dikim rêzê li mafên binaxeyîn medeniyan bigirin li demê operasyonên çekdarî û lêkolînan bikin li ser teqekirina li medeniyên bêçek li cizîrê. Piştî belavekirina vîdyoyên heftiya borî ez gelek ketime xemehendê ku rojnamevanê wênegirê birîndar wê rastî gefeya girtinê be dema ji nexweşxanê derkeve. Gorê çavderiya mafên mirovan ya cîhanê zordestî li Tirkiye roj bi roj zêde dibe û di encaman va zordestiya de gelek kes hatîne kuştin û gelek rojnamevan jî hatîne binçavkirin. Mustafa Acar, Dengê Amerîka. Rûnişmanên bajarên Kurdan li Tirkiye ji ber operasyonên leşkeriya Devleta Tirk bajaran terk dikin û koçber dibin. Piraniyê wan kesan ji bo jiyanekî evle koçber dibin. Li hinek ji wan ji ber qîza aborî ku di encama wan alûziyan de derketiye holê berê xwe didin bajarên din. Hevkarê me Revîn Doskî li ser rewşa aboriya bajarên Kurdan raportek amade kiriye. Di demê operasyonên leşkerên Tirkî li bajarên Kurda dest pê kir, bandor ne tenê li ser aramiya welatiyan hatiye kirin, lê her wisa li ser aboriya van bajaran jî. Sala 1910 zanî ku di herêmê da di çiya da di hinkî bölgê ku di nava şeher û mezin da nedat meşandin. Ji ber wî havayê li ser gel û li ser aborî zêde zirarkî mezin çêne. Aboriya herêmê bi hevdû vegrê da ye. Rêzdar Elî Can Ebedînoğlu ji dengê Amerîka ra dide zanîn ku Sûr dilê aboriya Amedê ye. Ekonomiya herêmê û a bölgezî li ser Sûriyê tê meşandin ew zî di aboriyê da zor û zehmetkî mezin dayê pêşiye me. Bi rastî li ser herêmê zikarin vêya bidin meşandin li Hekariyê, li Mardînê, li Şirnaxê, Siropî Cizîrê hûn zanin ku eynî di nava bajar da şerkî mezin tê meşandin. Gelek welatî dibînin ku ji bo vê pirsgirêkê çi çareserî tune ne. Lê eger hebe jî ew ê çi be? Ji bo nêsekiranina bîşerê lazim e ku hikûmet û PKK dîsa diyalogê vekin, müzakerê vekin, ena ji bo aboriyê çi tedbîr û çi qerazê bêsandin ji ber ku vî şerê dawam dike, berdewam dike ne çareserî. Ne tenê kesin di metirsiyê da derketine, lê her wisa xelkê ku dûrin ji şer derketine ji ber rewşa xirab ya aborî. îro vî demanê geçî li me tevaka dikene kam xayî dikirin li vî gelê xwe feqe sorumluluğa mezin dostiyê devletê daye, hikûmetê daye, vilayetê daye û belediyê daye. Belediyê şimdi belediye xelqê îro sereme xelqê jiyan dike ji ber wî qasî gerek tev bi hevra min bidin hev vî insanê me ku koçber bûne ji wan re çareserîkî bê dan.
رێزدار ئەبەدی نۆغڵ و زەلال دکە کو ji 100,000 welatiyên Amedê wê ji ber operasyonan 5% ji wan bêkar bimînin. Ravîn Doskî, Dengê Amerîka. Di hilbijartinên berbejariya komariyan da li eyaletê Iowa, Senatera Texasê Ted Cruz milyarderê navdar Donald Trump tek bir û di rêziyekê de pêşbîrik temam kir. Li aliyê demokratan jî Hillary Clinton bi farqekê pir biçûk li pêş Senatera Vermont Bernie Sanders yekê de temam kir. Niha çavê hemî hilbijaran ev e ku li eyaletê New Hampshire ve hilbijartin çawa be. God bless the great state of Iowa. سێشەمێ کامپێنا هەلبژارتنا سەرۆکاتیە ئەمریکایە ساڵا 2016 bi lez çû wilayeta New Hampshire piştî got senatörê Texasê yê parêzgarê komarî Ted Cruz li wilayeta Iowa bi serket. Ji aliyê demokratan jî Hillary Clinton bê jimareke gelekî kêm lê pêşiya Bernie Sanders re bû. Niha jî helbijartina seretayî ya serokatiyê bi rê ve diçe got wê di roja sêşem hatê de bêkirin. Senatörê Texasê Ted Cruz yê parêzger û dijberê Washingtonê piştî got bi serket ji cemawerên xwe re bi serkeftin axivî. Îşev serketina xelkê ye, îşev serketina azayetî û parêzyariya seranserî Iowa û tevaya vî gelê hêja ye. Îşev wilayeta Iowa dengê xwe bilind kir. Donald Trumpê serkeşiya vê pêşbaziyê bi mehan dikir. Di rêza duyem dema piştî Cruz û sozda got wê serkeftinê bi dest xîne li wilayeta New Hampshire. Em ê heta ku berbijariya komariyan dest bixin berdewam bikin bi hêsanî Hillary yan Bernie yan her kesek din têk bibin. Senatörê Florida jî Marco Rubio di rêza sîyem dema got gelekî nêzîkî Trump bû. Êdî bi şens bûye got desthilatdarên Partiya Komarî piştgiriya wî bikin. Îşev li vir li Iowa xelkê vê wilayetê nameyeke pir zelal şandin. Piştî 7 salên Barack Obama em êdî bêhtir li bendê namînin ku welatê xwe vegerînin. Kelecana komariyan bihêz û di asteke bilind bû. Got salon da girtî bûn ji alîgirê wan wek ya li West Des Moines bû. Got şêla wêlar li wir piştgiriya Marco Rubio dikir. Ez bêjim wî karekê baş kir. Wî zanyarî li ser siyaseta derve hene, ev e jî han derin ji bo hemî kesekî. Ji aliyê demokratan jî pêşbaziya Clinton û Sanders nêzîkî hev bûn. Lê Clinton ew weke serkeftinê da xuyanî kirin. Çend helmeteka mezin e, ev e şaneziyeka mezin e digel we ev helmeta Iowa ku em dûzekê ji bo paşeroja Partiya Demokrat û welatê Yekgirtiyên Amerîka çê dikin. Sanders jî serkeftin ragihand di nav piştgiriyên xwe yê genç de got piştgiriya peyama wî ya aborî dikin. Li gorî nirîn û şiroveyan Sanders li pêşiya Clinton e lê wilayeta New Hampshire. Mirov li krîza aboriya ku welatê me rûbirî binêre dibîne ku dem ji bo berbijar û polîtikayên desthilatdarên Partiya Demokrat nemaye. Alîgirê Demokrat jî bihêz dibûn. Ji aliyê piştgiriyê wan li West Des Moines bû. Got bi hêviya serkeftinê bûn. Ew heneseka nû ye di proseya siyasî de. Binêrîna min ew bibe namzeteke herî xurt û pêkhatî bû takîbkirina Obama û ew bû pêşketina dikare bi Kongresê re kar bike. Martin O'Malley yê Demokrat û Mike Huckabee yê Komarî her duwan kampênên xwe yê helbijartinê rawestandin ji ber lawaziya çalakiyê wan. Niha çavê li ser wilayeta New Hampshire got wê pêşbazî bihêztir bibe di nav kandîdên helbijartinê de. Luqman Ahmed, Dengê Amerîka. Hejmara rûnişvanên Efrîn ji ber şera Sûrî gelekî zêde bûye. Li gor karbidestan hejmara penaberan li Efrînê ji 9 milyon zêdetir bûye. Ku ew ji pirsgirêkên cuda li bajarê de derdixe. Yek ji wan ji alî tenduristî ye. Doktoran dibêjin alavên tenduristî terê xelkê nake û derman jî kêm e. Ev jî karên doktoran dijwartir dike ku ji bo dermankirina xelkê de asteng derdikeve. Nûşegehana me Emîne Misto raportek li ser vê mijarê ji bo wê amade kir. Tevî ku li Efrînê hin hejmareke baş ji bijîşkan û karmendan kar dikin, lê kêmbûna alavên tenduristiyê her wiha dermên dibe sedemê belavbûna hin nexweşiyan. û hin caran bijîşk neçar dimînin ku nexweş bişînin derbayê herêmê tevî metirsiyên li ser rê. دكتور جامعة جمهورية دكتورة تقريبا ديجني نزيكو 106 دكتور دندري كانتوني عفرين دا كاردكي اما لوازمد ما يعني بي بشغلن اي گشتي تنانا وكان جمانة تندرستي ودستايا تندرستي مبقارة تواصل كر
اما برسفت نبود کسی جواب ندامه کسی مرا نبی آلی کرد و تنگسی دام لی کارمند نخاشخانه آستانگین هری دجوار درباست کن لگوری ریوبریا نخاشخانه سازی تندرستی ین جیهانی آلیکاری عفرینی ناکن و هنجارا هاولدان وان جبو درباسکرنا درمانان و آلاون تندرستی به انجام دمینن تابي ام حصارك در باز دبن اف حصارا نهلن درمان معدات اجهزه طبي در باز عفرين بن ام محاولات كن بتشتي خو هاي النوفلا بمادا ام في ملاتيرا مساعده كن اولي كاربن تابي لفي مستشفى نتاني عفريني تين درمان كرن وتين قبول كرن لما جمعناها جحمو منطقه دور ما نخوش لجمع هنا اوان درمان دكن تیزانی کو ده سالن داوی دا هن نخاشین گران لعفرینی هاتن بلاف کرن مینا ایشا زراف کوليرا لشمانیا شاکر و هن نخاشین زاروکان هجمارک بلند جو هم والاتین پارزگاها ادلبه و حلبه و هن دورندن تین لعفرینی خادرمان دکن پشتی ویران کرنا کارگهن درمین لپارزگاه حلبه درمان با آوائه که قالچاق در باسی عفرینی دبه عملت درمين نكو تقريبا 6 شهور جي قذيفة دار لكاتنا نو شغلن ام يعني عم نضطر انه ام جا مستودعات مخزون طبعا ادقو شوغجيج مروتينن ام جوانو دبن و اكيد بسعر كي بهوجي دفروش الماء نخوشي سل جامع العفرين في فترة سنة حربة زيدا ام زوري دبين حتى ام درمين تأمين بدي لباجاركي مينا عفريني زيدا 3 مليونك انسان تدا جيان بك نابرا پنابرا وخلق عفريني هيا نهار تنا خاشخانين فرمي بآلاب تندرستي لناين ديتن امينا مستو دنگ امريكا عفرين لكوبان جي بيشتي اوقاس شرو ورامبون هفته بوري فستیوال که هنری در خستن و نیچگاه نامه محمود بالیجی اف فستیوال جواره شوپاند. لناوندا باقی خودو آچات و هنری لکوبانی پیشنگه تابلوین هات لدار خستن جالی یکتیا راگاندن آزاد و سو 5 روز نموانج هر چار پارچه کردستان بشدار بون و وینین خوشاندن جی 965 وینیان سو 7 وینه هاتن هلبجارتن جبو ورن پیشکش کرن. لگور اندام یکتیا راگاندن آزاد آرمان جوان جوی پیشنگهی گوکار و خبات روزنامه‌وانان بدن نشان و ببه وقت دستگداین جبو گوکار یوان بیتر خورد ببه. هر وا وینین گوهاتن پیشکش کرن خبات و ایشن گلی کرد لکردستان ددا خویا کرن. لسر پیشنگه احمد محمد اندام قومیتا آمدکار آ پیشنگه جدنگ امریکا را آخفی. وقتی که دیار راگاندن آزاد منری ارککی حری سرکل سر ملیمت که بگم جی وقت روزنامه‌وان وقت راگاندن آزاد ام برخوادانیا گلی خوی کرد ام بدن دیار کرنج رای گشتیره و همش چاپمنیا گشتیره آرمان جامعه سرکل جوی پیشنگه که ام کاربن برخوادانا گلی می کرد که صد سالات که ام کاربن جنوب رژیم بکن داگ ملت ما بزن به چخا فرمان چخا سیلش چخا برخوادانی جالی گلی کرد بده ji saet 11 sibê ta 5 êvarê pêşengeh deriyê xavet kel pêşiya welatiyan bi seda welatiyên Kobanê berî xwedan navenda baqî xwedo û li tabloyan tamaşe kirin. Merwan Elhusên welatiyek ji Kobaniyê diyar kir ku wêne tenê êşigê didin xuya kirin. Wek ew dibêje di Salaborî da gelek rojên kêfxweşî di ser Kurdan re derbas bûn. Lê wî kêfxweşî nedît wêneya da. Ev pêşengeha tiştekî pirî xweş e. Wêneyê wên giştî برخوادانی و ایشک کردان تدا هی لیمت خاص و نه وان سرکفتن و کیف خوشبون کوبانی و کردان هر چهار پارتی کردستان تدا هوا پیشنگه بری گول کوبانی واره پیشکش کردن لکانتونا جزیره لباجار قامشلو هات لدار خستن و آرمانجا اندام آمدکار جه پیشنگه را کو کاربن لدروای روجاوای کردستان جی وان تابلوین خوابدن پیشکش کردن تا گو جواکا کردی به همو دنیای بدن ناس کردن. محمود بالی دنگ امریکا کوبانی. تماشاواران دلال ابو برنامه ایرویا کردویزیون ام بهوینه کو برنامه بدله بو ام لبندا نیرین رخنه و پیشنیارن ونه حتی هفته پیشیامه ببینن خوشیه ده جدنگ امریکا ج واشنگتن ج واشنگتن سلاورز ببینن بخوشیده